Ukuthwasa ukuxhunyaniswa nethonga eliphila kuwe nethonga elikhlupayo noma idluze elikhlupayo. Ukuthwasa ukuzanya ukuxhunyaniswa. Into yokuxhumanisa ukuthi kwenzeni qala. Ukuhlanjululwa ngithi ukuze ukwazi ukuthi uxhunyaniswe. Ungena kanjani ekuthwaseni exhunyanisweni nethonga lingahlanjululiwe. Uyazi ukuthi umuntu uma kuthiwa uyethwasisa uyathwasisa ngithe ukuthwasa kukho kodwa kukhona uma sikubuka ngendlela yani yokuphilisa nokuxhumanisa angithi ngisho njalo uma uthunyelwa kumuntu uma nje uzoqala uthunyelwe kumuntu lo muntu lo usuke nenono ugobela noma imuphi kufanele kabe nani ngoba inono yilona elikwazi ukwenzana ukuhlanza nokuthatha into liyibeke oma uyabona umuntu wamanzi mayiselaphekile kufanele ukuthi abhodle ngoba ezwe inkinga ethile noma kukhona into okufanele ukuthi akutshele yona ekhulunywa abantu abadala kubani kuye bese qale yabhodla nathi masikhushukele umoya siyazamula maqala nje sikhushukele umoya kukhona into esiyilaleleyo emoyeni esingakayizwa sizozamule ikhulumile le uzozwa sengikutshela ukuthi hayi man kunento nje ngoba lento hayi ukuthi fanele ngihlale ngizamula namele ngihlale ngizamula ngoba sengilashiwe sengiyakwazi ukuzwa uma bekhuluma ngoba ukuzamula lokhu kuyilanguage ukubhodla lokhu kuyilanguage sompaka kwasa ngalele kusile sompaka kusile sompaka kwasa ngalele kusile sompaka kwasa sanamukela kusolo Moya TV sesiphinde sabuye naye futhi umkhuluma Zuluko i-channel eqwashisa noma ekhanyisela isizwe ngezinto noma ngezimo zemimoya ukhulu sesiphinde sabuya sikhona sila sicela abantu siyabonga futhi siyacela futhi sibonga ukuthi abantu ba-subscribe ku-channel sayibona ukuthi iyakhula sithi qhubekani njalo ni-subscribe ni-share ni-like futhi ni-press ne-notification button lapha ukuthi mangabe kune-video ngoba sesizama ukuthi at least 2 yama-video ngeviki ukwenzela ukuthi i-video mayingena i-notification uthole i-notice uzoyithola nje isase-fresh i-video mkhulu yabona manje ungilungisa amakhwapha ngalesihloko ukuthwasa komnguni nomndaba hayi ukhuluma enye into manje uthinta izangoma ya umnguni nomndaba uthinta izangoma zizojuluka zizocriticize zithi uyabona manje ngoba abantu abasebenza njengawo ukuthi abathandazi ukuthi hayi abathandazi baqalile ubungoma into yabo nami ku-right kodwa ku-important ukuthi ngoba zonke lezimo izimo zemimoya imimoya iyonke ngize kuthenini wena mkhulu indaba yomndawo is very controversial la eSouth Africa wonke umuntu unomndawo yabo bakumndawo nenzuza hayi thandwa kabi wonke abalozi bayathanda yabo umndawo hayi mina ngiyolungisa umndawo wami hayi wami umndawo ulungise eMozambique wake wakhuluma kwesinye isihloko oke wasenza mkhulu ngomndawo kudala ngicabanga sasaqala ukushuta ukhuluma ngomndawo abangendawo umnguni ke mkhulu siyazi ke ukuthi imimoya yethu thina abanguni ke kuthiwe ke umndawo umoya wabantu bokuhamba abantu baseMozambique Zimbabwe njalo ukuthi umndawo yebo zikhona lezo zizwe lezo kodwa angifuni ukukholela ukuthi umoya othize uphelele noma ucontrola izizwe ezithize but abakholela kanjalo mkhulu angeke ngiyiphikise banezizathu zokuyisho lento leyo
kodwa lezi izathu ziyababhedisa into ziyabamosha. Mina into engixake ngale nto yemoya ufana nento yomndaba. Why kuhlala kuabantu base South Africa okumele bahambe bayele abezibona ngapha angaze ngizwe bathi nangu umuntu wase Mozambique uzoyenza umnguni la. Hayi Uyayibona lento le ngingazi enye into ngeke abayenzi lonto abayazi angikhumbuli ngizwa ayihambelana nabo kusiya la eNamibia mkhulu kunabantu abanemimoya powerful ukuthiwa amahimba. Angikhumbuli umuntu esuka lathi hayi yena uyothwasa isihimba ni kodwa kusoloku siya eMozambique eSwazini angiphikisile umuntu uma ngabe mina la ngaphikisi khona mkhulu mangabe umsukela wakho mawufuna ukuthwasa ubhushela ngisho nje yebo mawufuna ukuthwasa amasonto mawufuna ukuthwasa amasonto ngoba ukuthwasa nokuthwala kuyinto eyodwa man. Okay yeah so kusho ngelelana okay. Mina into engifuna ukuyisho mina mkhulu engikholelayo akho phutha ngokuthi wena mhlambe ubongazazi ukuthi intusela yakho yase Mozambique yeah and then manje sobizwa abantu bakini kumele uyolungisa. Mina nje ngihlubi sengiyasuka hayi kumele ngiyenze umndawo kumele ucace ukuthi kahle umndawo ngihlangana naphi nomndawo ngiyengifisa ukuthi lezo zinto kodwa siphikisi ke abantu kumele benze noma balalele umoya wabo. Ngizothatha intambo mkhulu ngizilahlele kuwo ukuyicacise lento ukuthi wena umoya ukwambulela kanjani ngesimo sokuthwasa umndawo nomnguni. Kodwa ngizocela ubulisa abantu qale emakhaya. Siyabonga Dlomo usinike ithuba siyabingelela emakhaya sizothi into isihloko esijule kakhulu. Akwesiqale la sinembizo njalo ekupheleni kwenyanga. Sinembizo ekupheleni kwenyanga siyacela abantu ukuthi bangene embizweni uzoyibuzela wena mathuba. Uma ke unganeliseki kuyimbizo usuza kimi straight. Lokho sebengibuza bangifonela hey malini consultation angazana consultation ukuthi yinto i-consultation angazi nokubhuka kuthiwa kuyabhukwa ukuthi ngibhukhwane angazi ukuthi kubhukhwane kuthiwa hayi ngicela ukuthi ngibhuke usuku lokuthi manje lezi zinto zokubhuka ngiwe ngayiboni kahle mina ngazi ukuthi kuba bhuka into zokulala nazo ngazi indawo zokulala nazo zonke lezi zinto lezi ukuthi ufike singathathwanga manje mina ngibe ngithathwe phi ungibhuka nje ngithathwe phi mina ngoba ngihlale ngikhona la mangila eGoli ngisesowethe ezola ngihleli lapha kithi ngihleli phansi uzongifica ngila uze kimi sikwazi ukuthi sikhulume le nto kufanele ukuthi siyikhulume. Uma kuyikuthi ufike emuva kunabanye khona abaphambili kuwe uzojika uphinde ubuye ngelinye ilanga uzobuya ngesikhathi okuyisona. So manje ngibhukwane mina ngibhukwa mina futhi mina ngeke uzuthole olayini abaningi engabazi ukuthi babeveliphi. Wena uza kimi ngoba ingilozi yakhe kulidele ukuthi uze la. Futhi umuntu osuke ngangitholanga ngisuke ngibhizi 1 2 uthola ukuthi kwale ngilozi yakhe ayivumi ukuthi ezela ngoba kufanele ukuthi ezela. Phela kusiwo wonke umuntu olashwa umazibuko. Abantu bazolapheka lapha ingilozi yabo ebaholela khona. Manje ke asiyeke lento yokubhuka no consultation ngazi mina consultation fee. Lezi ilungu lezi zikhuluma inkinga nje uma zidluli kahle. Siphinde sibuye lapha ke bafowethu siyabonga kakhulu ubabukeli beSolomon TV. Batshengisa ukuzimisela okusho ukuthi esikukhipha la kuyikho lokho esicanga ukuthi kuyikho noma okuyiqiniso. Futhi kuyabaphilisa kuyabelapha. Sibona ngendlela i-channel ekhula ngayo. Ikhula ngokusheshsha impela. Iyakhomba ukuthi laba abantu laba bayayizwa lento enjani eliqiniso esiphilisa ngayo ini izwe noma imimoya. Ngoba thina la ekhaya selapha imimoya. Aselapha imndawo emnguni inzuza abanibani selapha imimoya. Selapha imimoya. Angeke uthi unemoya eyelaphekileyo bese uzala uzokwenzani ngoba wena imoya yakho injani ihleli kahle yelaphekile ufunani la ngoba silwa nale mimoya emibi eyembatha abantu ukuze kusale imoya enjani emihle. Sekungathi ke masiqeda ukukwelapha leyo moya usungavela ke lo mndawo wakho uvele lelo nono nenzuza leyo nezithunywa lezo mayikuthi unezithunywa sekungavela konke lokho onzuza bonke nomlozi bonke
kodwa ngaze ngizwe kuthiwa kunabantu abalungisa indiki. Angaze ngizwe kuthiwa hayi mina ngithwasa umndiki. Hawu. Kodwa konke na umndiki uyini? Umoya. Angaze ngizwe mina athi mina ngithwasa inono noma ngithwasisa inono. Kodwa inono nalo lini? Lumoya. Kodwa once kwathiwa kunomoya bazi ukuthi umoya abantu inzuza umndawe nani nomnguni namakhosi. Le mimoya ngoba bethi bayayithwasa nje. Le mimoya le iyona amakhosi. Umndawe inzuza nani nomnguni. Oh, umnguni so. Yeah. Umnguni umnono ukuthi abantu abazi ukuthi umnguni yini. Umnguni inono inguni. Inono mkhulu. Umnguni inono abangona ngithi lapha. Abangenasono laba. Okay, ngiyakuzwa ke. Abahlanze kile. Manje umnguni umthola kanjani esegqoka ibhayi ebomvu? Umnguni. Hayi controversial. Yeah, mafethu. Ayiwenza umqondo. Ayiwenza umqondo. Manje ke enzuzeni wawuthwasa kanjani umcebo? Thu uyothwasela umcebo. No, angithi inzuza mkhulu iyaphakanyiswa. Hayi inzuza ayikho nento ephakanyiswayo lapha na kwinzuza. Uma usuwenzile izinto eziqondene nemimoya engaphansi kwaleso simo sakho sokukhanya ufanele ukuthi wemukele qha. Futhi angeke uyikalele isikhathi ukuthi mina ngoba sengenza u1 no2 sifikile inzuza. Uzwa ngabo labo bantu uma unalo ithonga lani lenzuza noma idluzi lani lenzuza. Futhi angikwazi ukuthi lingaba yidluzi kanjani inzuza ngoba ingumcebo iwukukhanya ilento ekwenza ukuthi ukwazi ukuthi ezinye izinto zenzeke. Phela ngizokuchaza kanjani njengokuthi uyasebenza kanzima during the month uzohola nini uzozuza nini month nalapha ke emoyeni usebenza ngale mimoya bese uyazuza nini ekugcineni. So manje ungayithwasela kanjani into enjalo? Ungathwasela inzuza? Sithe sizokhuluma ngomnguni nobanda nomndawo. Sizokhuluma ngomnguni nomndawe. Ngithe umnguni yini? uthe inono. Umnguni yini nono? Yini nono umnguni? Kanjani na? Amanguni aphethwa abantwana namakhehla amadala. Amanguni aphethwa abantwana nani? Namakhehla amadala ahlanzekileyo. Mangithi ahlanzekileyo angaganwanga umfazi yedwa. Inguni leyo. Inkosi. Akanwanga umfazi yedwa, ungamtshela umfazi yedwa bese uthi uyinkosi wena. Uyinkosi kabani? Ngoba awunawo amakhosikazi. Nabantwana bakho babili. Abantwana bakho ngithi nina seniyavala nithi hayi ngifuna abantwana abaningi mina. Ini nisebenzisa nalezi zinto lezi ezifakwayo labo plastic abafakwayo lapha. Nihamba niyolahla amakhehla kini amanguni akini nihamba niyolahla. Nolahlele igangeni. Mase niphunyelwa izisu futhi seniyakhala nina. Niyakhala mase niphunyelwa izisu, niyakhala nikhalela ukuthi mina abantwana kimi esibelethwe nabahlali. Kanti ilaba abantu enishako indlabi nishaya indlabi. Uqeda ukushaya indlabi yonke lethi iphume, uhamba uyilahla le. Ulahla amadoda kini asekela isibeletho noma asekela laba abantwana. Ngalesi sikhathi umfazi wakho nidibana ushiya amadoda kini esibelethweni sakhe. Izingane eziyohlala kuleso sibeletho ziyosekelwa yilamadoda. Wena uyawathatha uthi hayi uyowalahla le mahashashasheni. Isisekelo silokuzana isibeletho sesisala siempty. Mayithi yahlala ingane iyaphuma. Mayithi yahlala ingane iyaphuma. Yilama prevention.
ababulala hayi ama prevention ababulala angithi yabona sikhuluma ngomnguni la ukuthi indoda ilale nowesifazane kuzalekeni umntwana umnguni lowo naka abantu abangamanguni ngoba lapha kubantwana kunezinkosana namakhosa inkosi le inkosi ayikho inkosi ngaphandle kwenkosana nani sekuphelile umnguni ke lowo kodwa mkhulu uzama ukuthini kulesine oshoyo uzama ukuthi mhlambe ukuthi uthwasa noma uthwasela umnguni akuyona indlela right noma naloko usengakwenza sisaqondisa umnguni ukuthi umnguni yini okay umoya womnguni umoya wamakhosi okusho ukuthi umnguni unabalozi nani nebutho abalozi sithe wesifazane sathi ibutho yini abesilisa uqedile inkosi inebutho nani namakhosikazi noma nomlosi okay so mkhulu kule endaweni yentwaso yomnguni kulento oyishoyo kuhlangana kuphi ukuthwasa komnguni nalento oyishoyo amakhosi ungakwazi ukuthwasela ukuba inkosi okuqala lokho akwesibuyi lapho ukuthi ukhona nomuntu ongakwazi ukuthiwa uthwasela ukuba inkosi ngoba inkosi iyabekwa okay so mkhulu ngamanye amazwi uzama ukuthi lento umuntu ethwasela umnguni ngoba yiyo mina into engiyiqondayo kakhulu la emoyeni baphambanisa lento ingakho sibona sekukhona imimoya etshalekayo ekungesiyo ingakho sekuvuka imimoya engahlambulukile uyabona umuntu uma eqala ethi uthwasa umnguni nomndawe ubokwazi ukuthi lo muntu lo unemimoya eminye efihlekile engcole kakhulu ngoba uthwasa into engathwaswa umnguni angeke ngikuyeke kuleli phuzu usho ukuthini mawuthi mangabe umuntu uthwase umnguni nomndawo kungenzeka ukuthi uthwase imimoya okungamela or noma engahlambulukanga angithi isizathu sokuthi umuntu azabe uyothwasa uphethwe ingulo liyakazama ukuthi ayoyihlambulula ngoba mina eyami inkolo ithi wena mkhulu yebo abanye bethu kumele ukuthi bahambe bayothwasa bayilungisa lamadlozi lawo kodwa into engilayo leyo wonke umuntu mana sinendiki sinendawe sinenono sinabalozi sinenguni okay noma amakhosi alright sinendiki sinendawe sinenono sinomlozi nani namakhosi umnguni okay okusho ukuthi ibo bonke laba bantu alright wena mawusuzoqhamuka usuzothwasela lo nalo baphi laba ababili inono nomlozi nendiki okay so mkhulu abaphi labo kumele bathwasele ke abantu akumele bathwasela imimoya ukuthi umuntu azabe ufake ibomvu uyahamba uye kugobela akwesiqale sibuye lapha ukuthi ukuthwasa kuvela kanjani njengoba bethi kukhona ukuthwasa mina ngithi ukuthwasa kukho okay kodwa zikhona imfundiso zami zomoya okay ukuthi ufundiswe ngomoya ngoba sesaba disconnect ingakho kuvela leli gama lani lokuthwasa ingakho uzobabona mawuphupha isikole wena bese bethi hamba uyokwenzani esikoleni kuyathwaswa noma kuyafundwa kuyafundwa awuqale nje uhlaziye lelo phupho lelo ukuthi isikole mawuphupha nje isikole indawo yami yokufunda akusiyo yokwenzani yokuthwasa yini ukuthwasa ukuthwasa mkhulu umgaqo siseko noma indlela ethile yokuthi umuntu kule ngulo akangabe unayo azame ukuthi aphile ngokomoya ukuthi uma ngabe lo moya lo ufuna ukulungisela ngendlela yokuthwasa mana ke Dlomo ukuthwasa uxhunyaniswa nethonga eliphila kuwe nethonga elihluphayo noma idluze elihluphayo ukuthwasa ukuzanya ukuxhunyaniswa nje into yokuxhumanisa ukuthi kwenzeni qa ukuhlanjululwa ngithi ukuze ukwazi ukuthi uxhunyaniswe ungena kanjani ekuthwaseni exhunyanisweni nethonga lingahlanjululiwe
Okay. So ngamanye amazwi mkhulu bese kuthi imfundiso ikamoya yisi isikole leso okusho ukuthi wena mawuphupha isikole kusenezigaba zeimfundiso ikamoya osazofundiswa zona nami ngisasiphupha isikole ngoba ngiyimi nje ngilapha abantu ngoba umoya uhamba ushintsha ngezigaba zawo ngalesikhathi ukhuphuka uyashintsha mawusuku leso sigaba kumele ufundiswe ngaleso hayi ukuthi ngiyathwasa sengathwasiswa ngaqedwa sengaxhunyaniswa ngaqedwa sengiyakwazi ukubezwa abantu bakithi mabenza mabekhuluma bethi manje umoya usushintshile sekufanele ukuthi asenzi kanje sesenza kanje isikole leso sokufundisa ngani ngomoya hayi sokuthwasa. So ukuhlaziya kwakho mkhulu lokuthwasa okuningana ngoba abantu abanye ngempela umuntu uyagula uhlushwa umoya omunye uhambile wayothwasa ngempela impilo yakhe yabangcono omunye abaningi baya mkhulu kubheke isikhathini esiningi umuntu uyahamba omunye umuzwa wathi sengithwase kayi3 kayi4 ngihlule abanye bakhona ayikugobela basazothwasa abantu basazothwasa ngoba bahluleka ukwehlukanisa imfundiso ikamoya nani nentwaso. Okay, yini umehluko phakathi kwalezi zinto? Imfundiso ikamoya angithi umoya usukufunda izigaba zokushintsha kwani komoya. Okay, umuthwasa usukuxhunyaniswa wena usedisconnected uyagula. Okay, ungcolile udinga ukuthi ugezwe bese uxhunyaniswa nani nabantu bakho. Okay, okuyibona abakonjani abakwembethe okuyibona futhi abazoyithwasisela bona ubani wena mase behlambulukile ibona abazobuya mase bekwazi ukuxhumana nawe bekutshela ukuthi ungayile yana le ngoba sithi ungayile kuno 1 2 3 la esithi khona 1 2 3 esithi yana khona. Mawusho kanjalo mkhulu kuzokala ngathi uthi uma umuntu uthi mina ngi-self initiate abakithi hake bangithwasisile hayi ayikwazi mawuthi self initiate ukhuluma ngomuntu esithi esikoleni umsebenzi ka individual esikoleni sisho njalo hayi kwe group ayiki igroup okuthiwa igroup yama self initiator noma yama self initiation ingabe yini yo leyo nto leyo leso silungu sawo kodwa ayiki igroup ngoba once nasebenza ngegroup okusho ukuthi niyasizana. Yeah, manje uself initiate kanjani wena nisizana nabanye. Okay, so mkhulu abantu bayahamba bayothwasa umnguni for example kuneimpande ezithile impande kaNsizwa kabani yayibona yonke lento kuya ngokuthi uthathe iphi impande impande eyaziwa kakhulu futhi la eNingizimu impande kaMama Joe. So uthinike ngalabo bantu abathayimina ubani impande kaMama Joe? Impande kunendlela yokuthwasa ukuthiwa impande kaMama Joe. Hayi yona ngiqalileke ngikade ngikuba ke nje. Hayi ngikhanda umkhubo umuntu Mama Joe mkhulu. Angikho sure ukuthi but kunabantu abathwasa impande kaMama Joe. Ubani uMama Joe? Uhlobo lolilo moya lolo ngoba phela impande makhulunywa ngempande ukhulunywa ngesizinda nesisekelo somuntu othile. So ukhulunywa ngezinda mangithi nje impande kaKhondlo ngikhuluma ngomuntu wakamazibuko owayelapha okwakhiwe impande eqondene naye ayethathe komkhulu bakhona la ekhaya esisekelweni masikhuluma ngempande sikhuluma ngomsukwa. Okay, ngiyacabanga mkhulu into along those lines ukuthi impande ethizeni ethwasayo kakhulu. Uma ngingathi nje mina ngiyothwasa impande kaMama Joya ekushuthi yakithi ishonaphi la. No, umbuzo omuhle kakhulu. Yebo, angithi ngizama ukuqondisa lapho ukuthi akekho umuntu okuthi unempande yakhe. Uyabona nje noma zibuko lo unayo impande eyithathe kubantu bakubo. Abantu bakubo babekade beyithathe kwabanye. Okusho ukuthi akwesiyeke impande ngezihlahla. Kwesibuye empandeni okusho ukuthi ukuzalana ngokuzalana ekusukeni kwalowo umqalo wesibongo. Okay. So wena mkhulu la entwaseni yiyo into egcizelela kakhulu indaba yempande yalesigodlo lesi. So mangabe kunempande yalesigodlo leso kuthwasa kuso
kodwa wena mhlambe ube uyi-challenge lento yokuthwasa njengoba uyicacisile le mimoya. Yeah. So ngabe uzama ukuthi mhlambe leyo mpande yakuleso sigodlo nangumuntu uthwasile waqeda waphothula waze wagoduswa wasiwe ekhaya. Ukuthi masiqala sikhuluma ngempande edlo. Ngizophinde ngiyilungise la. Masikhuluma ngempande sikhuluma ngegeneration awengisho kanjalo. Okay. Ngesizukulwane. Masikhuluma ngempande sikhuluma ngesizukulwane. Uma sizokhuluma ngezihlahla, izihlahla zikhona yonke indawo. NaseNatal ikhona izihlahla. Nakuphi kuphi ikhona izihlahla. Bese kuya ngokuthi lo mhlabathi ukhipha hlobo lungu lwezihlahla. 100%. Noma zingaba namagama wodwa noma zibe zihlahla ezibizwa ngendlela eyodwa zehluka umsoco waleyo mhlabathi ukuthi uthini. Ukuthi unjani. Wangithi uyabona? Yingakho sizohluka kukhona bako Northern Cape, kukhona bako Western Cape, ukhona Eastern Cape, iKwaZulu Natal, in. Bayayihlukanisa le lokuzana lemimoya noma laba bantu babahlukanisa nangokwempande yesizwe sabo. Right. Nangokwempande yesizwe sabo okusho ukuthi sinesintu esisengamele sonke thina bantu. Sinesiko okuyilo elihlukanisa izizwe. Right. Sibe nosiko okuyilo lehlukanisa imindeni noma imikhuba yemindeni nezibongo ngokwehlukana kwazo. Right. Zingaki lezi zinto? Zintathu. Isintu sisengamela sonke okusho ukuthi mawuphiwe isintu wena uphiwe umhlaba uhlangene. Yeah. Mawuphiwe ilokuzana isiko wena uphiwe ngokwezizwe. Mawuphiwe usiko usunikwe ngokwakithi. Abakamazibuko benza kanje. Angithi so manje uma ngithi mina ungwakabuthelezi wena ngithi uyodla impande yakwamazibuko sengithi mina ngikuphilisa ngomkhuba wakuphi Mkhulu iza kuyo yona lento ishoyo ngiyacabanga iyaxhumana nalephuzu lokuthwasa ngoba into ephambili la entwaseni impande ethizeni ngoba lo muntu uza lana nje ethunywa idlozi ngoba idlozi lakhe supposedly lifuna lempande yala. Uyazi ukuthi umuntu makuthiwa uyethwasisa uyathwasisa ngithe ukuthwasa kukho kodwa kukhona uma sibuka ngendlela yani yokuphilisa nokuxhumanisa. Yeah. Angithi ngisho njalo uma uthunyelwa kumuntu Yeah. uma nje uzoqala uthunyelwe Emuntwini. kumuntu lo muntu lo usuke nenono Okay. ugobela noma imuphi kufanele kabe nani ngoba inono yilona elikwazi ukwenzana ukuhlanza nokuthatha into liyibeke oma Yazwakala into ishoyo. hey awukwazi ukuba ugobela ungenalo inono awukwazi uthi mina ngiligehle mina nginyanga baningi abogobela ke mkhulu wonke umuntu hamba Hayi, ungafa. seke buya seka ugobela yabona seke na kuningi nje yazi Impande yabo yabona seyaphandeki lukuya phambili. kuningi mkhulu kuningi ngiyacabanga kuqiniswe makuthi ufunda uze ufe kuningi okwenzekayo kulento emimoya ngoba ngiyangithanda ukuthi siphinde sibuye kaningi kulento yokuthwasa ngoba mina eyami inkolo mkhulu ithi iningi labantu abahamba bayephehlweni akumelanga babe laphaya kumele nje bahlanjulwe bakhona mhlawumbe ayiphehlweni bakhona mhlawumbe okumele be akekho umuntu okufanele ukuthi ayiphehlweni usubugula isigulo sakho sizothatha 2 months 1 week 2 weeks 3 weeks isigulo sakho leso ngoba mina njengoba ngihlambulula abantu nje ngihlambulula abantu once sangena lapha emanzini mangufaka lapha emanzini ngufaka ngithi 1 2 3 4 5 mangifika ku5 ngithi ngubeka lapha uqale phansi uthi hey ngifaka kuphinsela phakathi ngoba kushuthi lento esizoyikhipha la ikaphumi angithi umuntu usuwevuka idlozi kushuthi lento esizoyikhipha la kanjani ayikaphumi phelile ngoba mawumuntu wamanzi ubhodla kakhulu kusuke unenkinga yegwebu ngaphakathi kuwe
uma unenkinga yegwebu ngaphathi kuwe kufanele ukuthi sikufake emanzini ubhodle sikufake emanzini ubhodle masiqeda sikukhipha sikuthathele ibhakede sikunike uphalaza uzobona leli gwebu lizophuma na kanjani uzolibona leli gwebu na kanjani lizokwenzani lizophuma manje akukwazi ukuthi ungathi ngikwelapha ngufaka emanzini still wena usathi hey wena hayi mina ngibuyisela phakathi ngifuna uzuyeke iphume iphele le nto leyo mayikuthi usemoyeni waleli idlozi libe likwenza ukuthi uthi hey uzozube senyameni ungalwa mawuqeda futhi ngoba lento ngoba yangena kabi nje noma ungayibona ngingena kumele iphume izokulwisa mayiphuma izokulwisa ukuthi ithathe isikhathi esingakanani ingakho manje sesizokwenza amathoba ukuthi sihambe sihlale nabantu bo7 days sikubona lokho ubhodla lapha uzoyibona wena ufana nobani sizokufaka kuzoze kuphume kuphele nya lokhu hey yo yebo hayi asisebenzi kanjalo thina asisebenzi kanjalo once wenza leyo nto siyadibha emanzini siyageza ngoba leli dlozi kushuthi libi ngeke usuke ubhodla le uyafika nalapha uphuma ubhodla hayi association yombhodlo omkhulu yebo ukuthi umbhodlo uyoba part of ukuthwasa intwaso I think lento kwayisho mina ukuthi bangayazi iqiniso lokho kubokuthathayo wona ucabanga ukuthi kuyiqiniso so abantu bayabhodla bacabanga ukuthi ubhodla into efanele kufana uyazi yini mnganami uyabona umuntu wamanzi mayiselaphekile kufanele ukuthi abhodle ngoba ezwe inkinga ethile noma kukhona into okufanele ukuthi akutshene yona ekhulunywa abantu abadala kubani kuye bese qale yabhodla nathi masikhushukele umoya siyazamula maqala nje sikhushukele umoya kukhona into esiyilaleleyo emoyeni esingakayizwa sizozamula ikhulumile le uzozwa sengikutshela ukuthi hayi man kunento nje ngoba lento hayi ukuthi fanele ngihlale ngizamula namele ngihlale ngizamula ngoba sengilashiwe sengiyakwazi ukuzwa uma bekhuluma ngoba ukuzamula lokhu kuyilanguage ukubhodla lokhu kuyilanguage angithi uyabona so manje wena ufika uyazamula ufika kunezinto into ezamulisayo amahlombe esikhathi esiningi isisindo semthwalo sokunjani uyithwele kodwa umuntu wani wemimoya yeyithunywa angithi uthunyiwe uyisithunywa wena so manje lento ayibhobokile ukukhuluma indaba bese iyakusinda wenze njani uzamule uzama ukuzelula uzamazamisa lento ephila bani emzimbeni ongayazi ukuthi yini ephilayo uyabona so manje ukwazi ukuthi ungafika uzamula la ekhaya uhamba uzamula mkhulu angazi ukuthi ayinadilizwa le ngiyaphuma kakhulu mara ngicabanga ngathi ngisesendaweni e1 ngoba nami nginokuthi mangihamba ngipheke nje like nokubheka like kakhulu abantu base ZCC for example laba profit bakhona yini mama kunento abayenzayo maybe mabazokhuluma nawe khona nje into mina kimi ngathi into snacks angiyazi ngiyabeka kanjani ngegama elihle khona nje bawungahamba ubabheka noma bazokhuluma nawe khona into abayenzayo nokubheka nasezayoni ikhona into abayenzayo ukuthi sabaluma into nje uma ngathi uyibheka wena uhleliwe bayenzani into engekho normal mara associated ngoba iyenzwa abantu bomoya at that time anyone ohleli lapha akayenzi but laba bemimoya bazokhipha le mimoya bayenza bayalumana bayenza so ngifuna ukuyazi yona ukuthi mina ngiyayazi yini sizoyithinta siyithinte sikhulume ngakho nokushana ngezikhali eziyoni bathi bakhipha umoya ngoba yazi ukuthi sizoyithinta manje ngicela sibuye la wena mkhulu kulento ngoba busacacise indaba yomnguni isihloko sethi sikhuluma ukuthwaswa komnguni nomndaba yebo
so ngiyayizwa le yomnguni ngiyabona ukuthi hayi lena kungashona ilanga siyikhuluma yebo vele ifuna kushone khona ilanga lishone singene kule ucacise kuleyo ndawo so ucacise lo mnguni ukuthi kahle kahle amanono noma abangu yebo wabala imoya yamanono ubale amanono umlozi amakhehle amakhosi konke lokho kwenza umnguni awubuye kuleyo ndawo ke mkhulu sibuye emndaweni abangendawo amandawo so abangendawo mkhulu bahluka kanjani kunesizwe samandawo aseZimbabwe noma waseMozambique ngoba ukuthi angikwazi ukubahlukanisa mina Dlomo labo bantu labo ngoba angibazi and nomoya walo okuthiwa umndawo waseMozambique angiwazi ngoba laba abantu baseMozambique bayindabuko yamanguni bayindabuko yakuphi yamanguni bese kuthiwa ke kunomndawo ole owawuqhamukapi umsuka wawo ukuphi angithi laba baseMozambique bayisizwe for example eMozambique kunamanyembane kunabantu okuthiwa isizwe samanyembane kube labantu sithi amashangana nesikhathi kube amansongo amandawo isizwe naso thizeni uyabona esinendlela ethize yokuthwasa yesindawo yibo ke kuthiwe yibo abakwazi ukuthi uzokwenza ukuthi ngingene kule kwezinye zezihloko zethu okusafana ukuthi sizenze amagumbi amanomhlaba sike sawenza nomnguni eThekwini kodwa besisathi sosha part 2 khona kodwa manje mawusukhuluma kanjalo uthi kunesizwe amagumbi yini igumbi igumbi isizinda noma kungaba intuli noma kungaba iphuzu thizeni indawo ekwazi ukuthi ihlukanise ukuma kwaleyo ndawo leyo igumbi yindlu ishelter indawo yokukhosela noma indawo evalele isimo esithile igumbi yindlu uyabona amakhulunywa ngamagumbi amanomhlaba akhulunywa ngezindlu ezine ezizalwa yikho isana ukhulunywa ngomZulu ukhulunywe ngomXhosa ukhulunywe ngomNdebele ukhulunywe ngomSwati bonke laba bantu laba ngokuhlangana nokwehlukana kwabo nokubalekelana nokulwa kwezizwe nokulwa kwamakhosi base behlukana kwazaleka izizwe eziningi angithi uyangizwa uma uzothi wena emagumbini amanomhlaba usho indlu yakwaXhosa usho indlu yakwaZulu usho indlu yakwaNdebele usho indlu yakwaSwati kwase ukubaleka kwabo noma ukumuva kwabo kuleyo ndawo kwashintsha ulimi kwaphuma izilimi eziningi izizwe eziningi engasezwani ngokuphimisela ngeenhlavu kodwa once wathi amagumbi amane omhlaba ukhuluma ngoXhosa ngomZulu noma uXhosa uZulu ningakhulumi ngabantu angikhulumi ngabantu mina angikhulumi ngezizwe mawuthi nje amagumbi amane omhlaba ukhuluma ngendlu yakwaXhosa ngendlu yakwaZulu ngendlu yakwabanibani manje mawuzongitshena ngesizwe samandawe sidabuka kuphi savele siyiqhamukela nje noma kwenzakalani ngaso ngoba laba baqhamuka kubathwa kubantwana laba bayi4 baqhamuka kubantwana abathwa zingane ezindala mawuqhamuka ubona ingane kodwa manje mawuthi uyambukisisa lo muntu mdala lo muntu igama elithi bathwa lisho ubuncane lisho abantwana noma ngisho ingane zamakhosi yini abantwana okusho ukuthi bancane bebadala uyakwazi ukumkhothamela enjani umncane njengawo ke ini abalokhuzana abathwa asekwahlukana kwakhona amakhoyisana ini kodwa abathwa yilabo abantu abafishana ababukeka bezingane kodwa bebe benjani bebadala ibona abazale amagumbi amane ani yebo abazale lezi zindlu lalela phela mkhulu i challenges banayo mawusho kanjalo izizwe eziningi mawubala lezi zizwe zamagumbi amane omhlaba mkhulu mawukhuphuka ukuthi siyavuma manje siyakuwa ngiyacabanga indawo
qhubeka mangabe uyakhuphuka mkhulu uya eZambia kunamakhalaba uyangizwa njengoba sizibalile ezinye izizwe ozithola eZimbabwe sike saphinda sayithinta nomnguni ihlobo yeah sike saphinda sayithinta nomnguni sathi kukhona abamnyama nabanjani nabamhlophe yeah ngokuzaleka kwabo okay ukuthi bazalwa kanjani bayizizwe ngoba badabuka kwabamhlophe kwabamnyama okay lalela mkhulu iphuze izakulo mawuthi amagumbi amane omhlaba ilezizwe lezi zabanguni esizaziyo abandebela amaXhosa ini so lezi ezinye umbuzo uzothi mkhulu ngoba kumele ezinye izinto masizixoxa la sicabangele nomlaleli wasekhaya ngoba uba nemibuzo yabo ngamayamazi noma mina ezinye izinto ngiziqonda kumele ngibuze ngizifake ecathuleni zomuntu ubukele right mkhulu njengoba usithi amagumbi amane we are talking sikhuluma 4 pillars east west north south njalo so mawubale lezizwe lezi ezifo omunye umuntu uzobuza mkhulu athi phela eMalawi sinamanyasa eZambia sinamakhalanga eZimbabwe sinamashona eTanzania kunama akwesiyeke akwesibuye koTanzania kunabeSuthu kunabeTswana kunani la eningizimu kuphela phela maso omunye umuntu uzothi akwesibuye lapha mana sibuye lapha hlobo akwesibuye lapha uZulu indabuko yeZulu uXhosa indabuko yamaXhaphosi nani nolwandle yeah uNdebele amaXhaphosi nani neziba okay umSwati ihlane isigange nezulu umSwati mamela ke mkhulu ngicela ungene eMadavid uyabona ngalendlela oyicacisa ngayo manje iyahluka ngoba manje wena sowukhuluma ngomthetho wendalo sishilo sathi la kuSolomoya sizobuyisela izinto kubaningi noma eqinisweni uyabona lento ishoyo mkhulu manje ngendlela ebengibuze ngayo sesize umuntu ubukela ukuthi bongakhuluma uXhosa lo wabo Mandela ukhuluma ngemithetho yendalo ngoba ngalendlela ebeka ngayo sowubeka imithetho yendalo mina nje ngoba ngutshena uyabona lamaXhaphosi aseduze kolwandle iwona amaXhosa amaXhaphosi lezi indawo ezibhoxayo ezinotshani nazo zonke lezi zinto ezisondela olwandle yulwandle uXhosa yulwandle nani namaXhaphosi aseduze kwalo imifule engenela kuphi olwandle iNdebele isiziba namaXhaphosi iNdebele umZulu abanzulu abasezulwini isizwe sasezulwini yiyo iphezulu nephansi nani neceleni angithi i3 dimension esilungu 4 siyavumelana ukuthi bawu4 umSwati isiganga ihlane kahle umoya wasentabeni umSwati nezulu uhlanganisa izulu nani nentaba into zamanzi kakhulu ngaphandle makuqhamuka imvula ngoba amanzi akhona yonke indawo afana nomoya amanzi kuyikuthi wazi ukuthi amanzi ngoba esendaweni ethile njengalo ulwandle izibi impophoma amaXhaphosi imfula imithombo ziphethu nakho konke kodwa umSwati uma kuthiwa ubanjwe imimoya ihlale izulu bayafana nomZulu umZulu yizulu elidominateayo nani nehlane noma nentaba kumSwati intaba edominateayo nani nezulu ingakho ubabona labantu baseSwazini uma ubabuka imimoya yabo ithanda kakhulu ithunywa kodwa umuntu uyababuka impande bayithanda kodwa into edominateayo kuba impande noma imithi amakhubalo nazo zonke lezi zinto kodwa bebe nani benomoya ubabuka amazulu alalela ngomoya kodwa imikhuba nayo ahamba afinyelele kuyo kodwa izinto eziningi zabo zikhuluma ezulwini into eziningi zabo zikhuluma ezulwini bayakwazi ukwenza into ngaphandle komkhuba bakwazi ukusebenzisa umkhuba wezulu labo bantu labo bese kuzoba uXhosa nani noNdebele uXhosa noNdebele
indebele isebenzisa iziba nechaphosi lezi impande ezitholana emanzini ezimnyama nezimhlophe phinda buye noXhosa uXhosa usebenzisa ezimhlophe kakhulu nezimnyama okusho ukuthi ezidominateile ezolwandle noma imimoya yakuphi asolwandle yebo so yazi wena mkhulu wena ngendlela manje uyicacise ngayo uveze ukujula kwendaba ngamanye amazwi lento le yamagumbi amane yinto eyisizinda noma eyintuli zendalo yonke kaNkulunkulu akusiyo lento le ngamanye amazwi mawukhuluma ngoXhosa noZulu omunye umuntu bekezocabanga ukuthi manje umkhulu sekekhulu cha so icacise ngendlela ejulile ecacisa noma edonsa imimoya ngokunjalo bayo yebo so ukubuya kule topic yethu eyomndawo as iraisiwe mkhulu umnguni nomndawo njengentwaso zisebenza kanjani noma yeyiphi indlela okuyeyona yona ngokuqonda komoya wakho ngabe abantu kumele balandele ngayo ngaphandle kwale ejwayelekile mhlambe okungenzeka ukuthi abantu ngendlela benza ngayo izinto kungendlela eseyimoshekile uma uthi ukuthi ngifuna ukuza umbuzo wakho ngifuna ukuza uqondile mina ukuthi uthi umndawe usebenza kanjani ngaphandle kwalendlela abathi bawusebenzisa ngayo umndawe izangazi umndawe umoya waphansi noma wasemanzini umndawe izangazi ukhona nowasentabeni wasentabeni uhamba namaxhaphosi izindawo ezinamanzi kodwa amanye awabonakali amanye ayabonakala kodwa uyezwa ukuthi le ndawo isokeme inani inamanzi akusiyo yodwa indawo oyithola emfuleni esokeme indawo eziningi oyitholayo indawo ezisezantsi enjani eyisokeme hayi ukuthi ngoba umndawo ungwasezibeni ungwasolwandle ungwasemthonjeni eziphethwini kuphi umndawe umoya wasendaweni enjani esokemeyo bangixaka ngoba eMozambique yebo lukhona ulwandle kodwa indawo yabo iyashisa it's ilento ukuthiwa it's a tropical manje kuza kanjani ukuthi laba bantu kuthiwa balungisa umndawo hey cha mina ngitholi kahle angifuni ukuthola ngoba manje umndawe owakaXhosa umndawo mawuthi uyawubukisisa kahle owakaNdebele umndawo ukulezi zindle ezimbili ukulamagumba awu2 umndawo laba babili amagumbi lamabili banzulu laba abantu baphezulu abantu babalozi abantu beyithunywa abantu bamanono bese kuba amakhosi okuyini okungamanga abazala bonke laba bantu yazi mina ngazi angazi lalela mkhulu kulento oyishoyo ngokuqonda kwami yebo uma uya esizibeni noma uye emfuleni ukhona umhlaba sengikhulumela mina ukhona umhlaba kodwa umhlanga mana ke Dlomo uzosuka ukhulume ngeimpande la kanti impande bayazi impande hayi mawuthi uyaya eEastern Cape uhamba lapha kuneimpande zasemanzini ezihlukile othola ukuthi ayifani nezakwaZulu engiza lapho vele uthola ukuthi umhlanga wakhona mfishana awukhona ukukhula ngendlela so manje uma sizofaka impande sizosuke silimale ngento eyodwa ngoba manje impande zithi ziyinto eyodwa zibe zihlukile ngokusebenza kwakhona ngoba nomhlabathi awufani ngiza kuleyo nto omkhulu ukuthi umhlanga osesibeni osemfuleni awufani ukhona umhlanga okwazi ukuthi uvele endle kube kungenamanzi noma wabheka ishape yawo uzobona ukuthi kusokeme lapho kunamanzi kodwa angabonakali ngaphansi kufana nalento okuthiwa imizi noma imizi
lokho abakuthatha bakhanga kamathama bakha ngakho amacansi lana okulokuzana lezi zinto ayimile emfuleni ngeke uyithole emfuleni kodwa uzoyithola lapha okunomsoka amakhona okunamanzi khona angithi uyabona impande ejulileyo leyo umuzi kuya ngokuthi wena utshengiswe kanjani okay ujule kakhulu umuzi angazi ukuthi ngakuchazela kanjani ilokho ngathi kuno 8 corner kuyikho nje kunezinto ezithe kuno 8 corner okukhula bese kuthi lapha phezulu okufana nencema ongathi ufuna ukuba incema kuno 8 corner kodwa khona mawubuka nje uthe u8 corner base ufika lapha phezulu kufike kuthi phansi impande yakhona ingathi ithungelene kanje okhelene kuqhumana njengamadumbe njengelokuzana isihlahla samadumbe mawuwatshalile amadumbe ngathi alibhande la phansi nayo impande lokuzana mawuyikhipha imnyama impande yakhona ungazi ukuthi wena ifana nejinja lokho impande le yejinja ungazi ukuthi ifana nayo iyakhekebuka isuka into ezicobezelayo ezimnyama kodwa engathi ziyacobezela mayingekho brown zimnyama mawuyivula lapha athi imhlophe lapha phakathi impande yomuzi nje ngikhuluma ngomuzi mina okay yazo namkhulu ngeke ngisalenza lephuzu ebengifuna ukulenza ngento emhlanga ngoba ucacise yona lento ebengizoyisho but uyisho ngenye indlela but ke ukubuya ngoba ngiyacabanga sesidle isikhathi eside lapho ukubuya kulesihloko sethu mkhulu yini ongathandi ukusho mhlambe so ihlanganisa ngiyacabanga nayo izobuya iphathu yayo ngoba isihloko sethu sithe intaso yomndawo nomnguni uyabona nje Dlomo uma singabuyela kumndawo umndawo izangazi okusho ukuthi makuthiwa wena wembethwe umoya womndawo wembethwe izinkinga ezeza nezangazi oqala lokho wembethwe izinkinga zosizi wembethwe izinkinga zezinzwa okungama feelings yonke into yakho inozwelo ingakho lo moya womndawo namhlanje ukhandida abantu ngoba kusuke kuphakeme lezi zangazi bonke laba bantu ababona bebuye ephehlweni lomnguni nomndawe kunoshintsho emzimbeni wabo nje qala kakhulu kunoshintsho emzimbeni wabo kuqala yini into eyenza ukuthi kube noshintsho yilezi zangazi yilezi inkinga ezijulileyo zakuphi zezangazi awusazi lesizangazi sakini noma sahamba sathi siganile sahamba sawulala ngaphandle sazala ingane sidinga ukugcinelwa amacala siyagulisa lesizangazi ngoba babulali yizizangazi ngoba kukhulunywa ngenzuza nje kuthiwa inzuza igqoka ijazi elimnyama abanye sebalibiza ngoHosana ngikwazi nokuthi balithatha phi ligama likaHosana igqoka ijazi elimnyama kukhulunywa ngenhlanganisela yamakhehla omkhonto kungamajaji abathathi bomphefumulo amajaji kukhulunywa ngezangazi zolaka izangazi ezonayo angizwa ngizwe so manje leli jazi elimnyama linemoya emibili phakathi kulo owendoda nomfazi ijazi elimnyama so manje angikwazi ukuthi ungathi uthwasisa umuntu umndawe ebe elikhehla ungathi ngifuna ukugeza amandiki kulomuntu ukuze akwazi ukuphakama amqwakele ngoba ungowesilisa angizwa yabona so manje lo muntu okuthuna nomndawe ebe ngowesilisa kufanele ukuthi aphakanyiswele ukhamba noma igobongo lendawe ukuze likwazi ukudambisa lehlise lezi yazangazi zehle zingaqhwakeli angizwa ngizwe yazi buya ekuthenini wena mkhulu lento mina ngokubona kwami lento yokuthi kakhulu lana sekunento okuthiwa intaso yomndawo kimi ifike umoya ufike kimi uthi ukugwamandelana kwemimoya ngithe kuwe Dlomo ukuthwasa ukuxhumana nokuxhumanisa uma lo muntu uthi umthwasisa umndawe umxhumanisa nani nezalikazi uthi akaphile kanjani enamakhetha elikhehla yena ubuzomxhumanisa nezalikazi ushiya amakhehla kuyagwamandelwana ngithi ke mina ukuthwasa ngiphinde ukuthwasa ukuxhumanisa ukuxhumana uma umuntu ethi uyothwasa okusho ukuthi akezwa lutho uzukugula kuphela
udinga ukuxhumana nalento emgulisayo ukuthi yini kahle kahle lento engigulisayo yelapheka kanjani lento engigulisayo kwakwenze njani ukuze kufike into enjena kimi mawufika wena umfaka entwasweni uthi umfake ephehlweni ufike wena uphakamisa izangazi ziye phezulu kulomuntu zivele ziphakeme nje zinjani zincolile zivele iphakama nje zinjani zincolile inamacala ngoba zincolile zinamacala nje mayiqala iphakama ihlala kulomuntu usephenduka umuntu wesifazana iyashintsha indlela yokwenza manje kuphi phezulu isimo sakhe baze bembozo ngendwangu kuthiwa sifuna ukuphakamisa isalukazi esubani sifuna ukuphakamisa idlozi lakho lomndawo babemboze mbo okusho ukuthi umoya womndawo uphilaphi ebumnyameni uphile ezizibeni lapho kunjani kumnyama khona okusho ukuthi udlelwe impande enjani umndawo lo ezimnyama qedile ezimnyama futhi ngiyazazi le impande ezimnyama zikhuluma sozivalele mkhulu zilapha ngoba ngutshela nje mina ziyaphakama ngoba ngutshela manje mawuthi uthwasisa umndawo nomnguni ngoba amanguni awathwaswa amakhehla amakhosi amakhosi umxhumanisa kanjani nomuntu namakhosi engesiyo wasebukhosini ngoba phela into ofuze ngabe bathi bayayenza bona phakathi kwalomnguni ngoba umnguni vele uyinhlanganisela yalamakhehla nezangazi nani nabantwana so manje uma wena ethi umuntu ukuthwasisa umnguni okusho ukuthi lo muntu kahle kahle ukuthwasisa indiki ukuthwasisa indiki kodwa usebenza ngeimpande zamakhosi indiki lathwasa na akuthwasa indiki kodwa uyakwazi ukuthi umxhumanisa umuntu naye ukuthi lento yokuthwasa isisuke yabekwa ngenye indlela liyathwasa indiki ngoba ukuthwasa kuyini ukuxhumana akusikho ukufunda ngoba ukufunda ufundiswa abantu bakho ngabe izangazi ngaba amakhehla sewuxhumene nabo yabona wena mkhulu yiyo lento enokungixaka ukuthi umuntu uhambile wayothwasa kodwa kusamele afundiswe impande hayi ukuthwasa uzothwasa uzoze ufe uma usuxhunyanisiwe nani njalo ukufunda uzofunda uze ufe ngoba usuthwasisiwe usuxhunyanisiwe ngoba impande thina sizazi kumele ube abakini bakubonisa yebo ukuthi na impande zimfundiso ke lezo na impande yisona isikole leso angi understand lokho angithi sekuzimfundiso lezo okhuluma ngazo ukuthi manje sesikutshengisa impande thina esasiphila ngayo thina abantu bala ekhaya yebo akwazi ukuthi sikutshengise ulapha kwaMgozi sikutshengisa kanjani ulapha kwaMgozi uMgozi mayisethatha lempande eyisebenzisa uzoyisebenzisa kubantu abaronge kwenzeka into engahlambulukile kukhande komunye umoya uyabona laba bantu abathwasayo bafuna ukukhanda olunye uhlobo lwabantu igeneration engayitholi kahle ukuthi uhlobo olunye lwabantu ngoba mawuzothi uthwasisa abantu uxhumanisa abantu ubaxhumanise nemoya engcwele baphenduka itabani okusho ukuthi kuyohamba kube khona abantu besilisa abanemizwa abanendlela yokuphila abantu besifazana nabesilisa ebeyuye sebezogcina bazale manje abantu besilisa manje kwakhiwa muphi umoya kwakhiwa bapha abantu yiyo lento ukuthi kuthiwe ubezwe bethi ethi umuntu wadli alien bakhanda ama-alien ngoba babona bakhanda abanye abantu ongabatholi kahle ukuthi hlobo luni lalaba bantu ngoba uma uzobona isidalwa kahle kahle laba bantu bathwebula umoya walento okuthiwa isidalwa emanzini uma bethi bakuthwasisa umndawo lomnguni ngoba inhlanganisela yemimoya emibili isidalwa umuntu uyini ngezansi ufish yihashi liyini ngehla liwumuntu inyoka iyini ngehla iwumuntu okusho ukuthi lo muntu mayethi ukuthwasisa umndawo ukuthwasisa ini idalwa lezi ukuthwasisa isidalwa enisidalwa sihlukane ngemoya emngaka no ijulile mkhulu ngiyacabanga lesi sihloko
hayi sisazosidikida iminyaka sazokhuluma lento iminyaka isonomoya lisesekhona ngoba ya sisisekelo ingandivela abantu besifazane bayini bayisisekelo abantu besifazane bayisisekelo ngisho eqandeni man eqandeni nali iqanda leli eulaziyo lenkukhu lokho kungaphandle umuntu wesifazane lo inkomishi isisekelo ilento ekhongozelayo ekwazi ukuphatha awu Nkosi yami mina angisazi umhlabathi uphethe yonke into ngisho eqhamuke ezulwini iphathwa yini umhlabathi umndawo yiyo leyo nto leyo hayi lo mndawo lokubetha indawo eMozambique kwenzakalani ngoba nathi mazi ngathi nje ngoba singamazulu bese sithi sokuthwasisa isizulu sikuthwasisa izulu sinomoya wasezulwini thina sokuthwasisa izulu thina imimoya yezulu yonke siyayazi sokuthwasisa yona noma siyisizwe samazulu okusho ukuthi yonke into yezulu yaziwa yithi akekho omunye umuntu okutshena ngezulu ngaphandle kobani kwethu uthi uyabona kunabantu abangabesuthu abakwazi ukuxhumana nezulu abakwazi ukukhuluma nezulu bebengeyiwo ini manje nisiyekeni indaba nezizwe zondawo into atheni labenye khona ukobela wakhona ngiyakhuluma ukuthi ngeke ngitshela mkhulu ukuthi bekathe unamadlozi ayi-9 awu-9 wathi 9 imajority yawo bekakhuluma isizulu bewathi mawaphuma kuyo yena umuntu umtsongo mara bekakhuluma isizulu nakho okusho ukuthi bonke laba bantu abakhona lezi zizwe ezikhona zizalwa yilezi zindle ey'ngaki sengiqedile mkhulu mina engathanda ukusho kubalaleli imfundo yezomoya ayipheli ufunda uze ufo futhi uzobuya lapha imfundo yomoya iyodwa imfundo yomoya iyodwa ukuthi abantu abasafuna ukukhuluma iqiniso futhi abantu bethi benolwazi bayitshela ukuthi luyiqiniso bese befuna ukufunza abantu into engesiyo abantu bemukele into engesiyo begcina beduka abantu awukwazi ukuthi ungathi uyothwasiswa uyoxhunyaniswa nabantu bakini ubuye kungabibikho imphumela nangaphandle kokusebenza abantu kungabibikho imphumela uphelelwe yiyo yonke into uthwasile ngoba phela ukuthwasa ukuyoxhumana kanti uxhumane nabapha abantu wena ubuye awusebenzi ngokolokho idlozike lelo obuthi uliphumela wena uthi unemoya yokusebenza abantu awutholi umsebenzi wena akukho ukuchuma ibhizinisi mawufika ekhaya kuphela yonke into abantu baphelelwa ngisho nawukudla into ibuyele nje mkhulu ukuthi kube ubaba wekhaya umuntu osifazana ulokhu wena uthi wena kuthiwe phatha impepho wena kuthiwe wena uphethe idlozi lonke ekhaya lizwa wena ayikho into enjalo wena kuyoxhunyaniswa nalomuntu okugulisayo ofuna into ezithile kuwe bese ehlakabi emzimbeni wakho uyoxhunyaniswa nalesi sigulo kuyokwelashwa sona okokuqala lokho okwesibili uyoxhunyaniswa nalomuntu ukuthi akwazi ukukhuluma nawe akufundise indlela yokuhamba kwakhe noma indlela yokuphila kwakhe ayifunayo phezulu kwakho manje angikwazi lokho okunye ukuthwasa sayibopha masibophe mkhulu kodwa ngiyathembisa sisazobuya kulesihloko ngiya-insista mkhulu sisazokhuluma bafethu ngoba mkhulu kimi ibalekile le ngxoxo ngoba abantu bayazi abantu abathwasile mkhulu ngiyacabanga ngavuma nomvuni wovuma kuyabiza kuyabiza mkhulu abantu bahlukana nama-100,000 ayispende le mali abuyise endlini kungenzeki lutho abanye baphelelwa imisebenzi bayekisa umsebenzi besebenza bayekiswa ngasikhathi ugobelene uthathe imali wayifaka esikhwameni ngaleso sikhathi ufuna imali uthi ufuna imali yedlozi okay hayi mkhulu kwanele sizomenza futhi ngiyacabanga it's one of the longest videos esike sazenza le mkhulu ngicela into waso kaMndawe noMnguni Mnguni lapha eThekwini naku bekhuluma ngento waso kaMndawe noMnguni mkhulu ngiyacabanga ukuthi nalesi isihloko sizoba njengoba sike senze nakwezinye part 1 2 3 4 5 njalo just uma kusekhona sikhona ukusebenza ukuthi abantu bacacele ngoba
konke lokho mkhulu wenzela abantu ukuthi baqwashe emakhaya abantu bangalimali abantu bangalahlekisi ngoba abanye bayahamba baye ephehlweni mkhulu abuye umuntu inqondo ayisasebenzi uyayibona kanti ulinyaziwe lapha walaliswa nezilwane zikagobela akazi ukuthi lokugobela wakho lokuthi ngihlanzekile la kanti u12 uhambile wayothatha izinto lokuthi amathwasa angena ngaphili bese uzothi uthwasile kusasa kodwa ke simathemba ukuthi khona enikufundayo imfundiso ke akuzona ezawo wonke umuntu ezalo umuntu umoya oxhumana naye mangayiqondi lento kusho ukuthi it's not meant for you kodwa mayiqonda siyathemba ukuthi uzohlala usilandela njalo isikhathi sesisidle kakhulu mkhulu ngizocela sivalelise mkhulu ngicela ukhumbuze abantu ukuthi utholakala kuphi mkhulu nokuthi ukhumbuze abantu ukuthi ba-subscribe ba-share ba-like ukuthi i-channel ihlale ikhulile noma ikhula njalo siyabonga ababukeli beSolomoya TV ayi lesihloko sisithathe kude kodwa ke akunankinga sithi asibonge nje abantu ekusubscribeni kakhulu siyababonga labo abantu abasubscribeile ningakhathali nabanye abangena beviewer ama-video eSolomoya TV abasubscribe nkosiyami ukuze sikwazi ukuthi le TV ikhule ifinyelele wonke umhlaba ikwazi ukuba i-TV enkulu eyokwazi ukufundisa imfundiso kamoya eyokwazi ukuthwasisa intwaso zomoya bathi nawe mazibuke sethu ufuna ukusithwasisa manje hayi ngifuna ukunixhumanisa mina phela cha intwaso ukuxhumana amen awusibonga kusile sompaka kwasa ngalele kusile sompaka